Vaše malo nekome može da znači mnogo. Pravi primer je humani gest koji su pokazali predstavnici fondacije Misija Halijard u organizaciji preduzeća Metalac Company iz Kuršumlije. Obišli su najudaljenija kuršumlijska planinska sela i podelili onom malom broju meštana koji su ostali na svom ognjištu pomoć u hrani i higijenskim sredstvima. Jel imate hrane dovoljno? Pa imaš neki dan, traje pomalo. A šta ti nedostaje? Najviše nedostaje ovom zejtini. To smo ti doneli. To smo pretpostavili malo kafe, zejtina, šećera. To ne možete da uzmete ovde, nema gde. Gde da uzem, kad ne vidiš da nema ni. Starica Milena iz planinskog sela Seoce živi sa sinom u kući bez struje, bez minimalnih uslova za život. Onaj sin koji je, dok smo boravili u selu, otišao u drugo da napuni mobilni telefon. Žive od nadnice, od toga i kupe nešto namirnica, ali najteže im je bez struje. Teško bez struje, Boga me se živi, kad nema mora da se nosim telefon za koji nije u selu. Iz oronule Milenine kuće do drugih najudaljenijih planinskih sela Kuršumlijske opštine teško se dolazi zbog loših puteva. Mnogi su bili iznenađeni posetom predstavnika fondacije Halijard. Veliki osjećaj, veliko iznenađenje i veliko zadovoljstvo. Više nam znači što smo me ljudi vidjeli nego na odnosu i pomoći. Više volimo narod da vidimo, ne idemo nigde. Duboko smo iznenađeni. Predstavnik Halijard fondacije nije krio koliko ga je pogodila situacija u planinskim selima. Bio sam preplavljen osjećanjima, bio sam svuda po Srbiji, ali nisam do sada bio u područjima koje su toliko udaljena i odvojena od gradova. Videli smo mesta gde nema struje, tekuće vode i vidio sam njihovu potrebu za tim. Bio sam srećan što sam došao u Kuršumliju i okolinu i ganut sam kad sam video koliko su ljudi siromašni i daleko od naselja, ali su ljubazni. Emocije nisu skrivali ni predstavnici preduzeća Metalac Company. Situacija je teža nego što sam ja očekivao. Evo, danas smo došli kod ove porodice uz pomoć naših prijatelja, podelili smo neku humanitarnu pomoć, ja stvarno u životu ovo nisam doživio. Meštani su sa tugom ispratili predstavnike fondacije Halijard i Metalac Company, jer ko zna kada će ponovo neko doći i kada će ponovo vidjeti ljude.